Ndabasuje nitwa na Ntirushwa. Uyu munsi Ibendera TV turi mu karere ka Musanze, turimo kureba zimwe mu ngamba abatuye mu karere ka Musanze bakomeza gufata zirebana no kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyane ko kigihari. Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere twa mbere mu Rwanda twagaragayemo icyorezo cya COVID-19 kuko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2020 i Musanze hahise hagaragara umuntu wa mbere wanduye iki cyorezo. Aka karere kakaba karagize abarwayi ba COVID-19 bagera ku 7,230 naho abapfuye bazize iki cyorezo bakaba barabaye 64. Uyu munsi ikibazo cyo kwibazaho ni ukumenya ngo aka karere kashigishwe na COVID-19 gutya abahatuye babayeho gute nyuma y'iki cyorezo. Nsanzabera Mutuyimana Emmanuel ni umwe mu baturage bo muri aka karere avuga ko icyorezo cya COVID-19 cyamushegeshe kuko cyahagaritse akazi ke n'ak'umugore, abana nabo bakava mu ishuri, ariko akavuga ko kugeza ubu amaze kongera kwiyubaka nk'uko yahoze mbere y'iki cyorezo. Nsanzabera Mutuyimana Emmanuel hano mu karere ka Musanze, murenge wa Muko, akagari ka Cyoho, umudugudu wa Nyagasambu. Amaze kumva ko ari za ndwara z'abakire, ariko ibyo tukimara kubona none uburyo byakaze twarabyumvishe tunarabyemera. Nkanjye ndafotora ariko nta bukwe bwarahagaze, sinongeye kuja gufotora, yabaye mu rugo. Madamu yacuruzaga kwikora ntiyongeye gucuruza, yabaye mu rugo. Abana bajaga kwiga ntibize, bose babaye mu rugo. Kumva ingaruka z'ubukene bwaraje, ibibazo biraza, mbese habaho gukena by'intangarugero pe. Ndabona ubu noneho byaroroshe kubera ko kwikingira ku buryo bushoboka buhagije bwagiye buvugwa, ufukamunwa bukavaho, umuntu akenerwa kongera kuja aho ashaka agakora imirimo yari asanzwe akora. Ubu buzima buragenda bugaruka mu gake gake. Irakoze Ange Marie Divine mbere yumvaga urukingo rwa COVID-19 akarutinya, ariko ubu yarikingije abayeho neza ndetse aranahamagarira abana bagenzi be n'ababyeyi kwikingiza kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Irakoze Ange Marie Divine, numvaga mfite ubwoba ariko abantu batubwiraga yuko nta kibazo, natwe twikingiza nta kibazo dufite. Numvaga abantu bavuga ngo iyo wikingije ngo wumva ruryana, ko nyine hagira nanje ubwoba, harankingi. Nk'ubutumwa nabaha nabashishikariza kwikingiza, kubera ko nubwo wagira nk'ikibazo ntago kijya gitinda, ni nk'umunsi umwe gusa, ubundi nta kindi kibazo ugira. Uba wizeye ko ubuzima bwawe bumeze neza, nubwo wayandura itakara nk'uyanduye atarikingije. Inama nabagira ni ugushyigikira abana babo mu kwikingiza, kuko urukingo rwa COVID ari urukingo ruturinda. Ntakaziraho Dansira, hano ni ku kigo nderabuzima cya Musanze ya kabiri. Nabonye ko hari icyorezo cyatujemo nyine ko tugomba gushyira twese. Twarikingije, nikingije ingingo ine, ni ugukomeza kumva amabwiriza no gukora isuku bisanzwe. Gukora isuku, kwirinda kujya ahantu hari abenshi, byaba ngombwa tukongera tukambara ubupfukamunwa nk'uko bisanzwe. Ariko nta nubwo twifuze kwitega ngo kizagaruke, kizahere cyogahere. Mbarubukeye Saverina yagize ingorane zo kurwara iki cyorezo cya COVID-19, avuga ko yabanje kurwara bisanzwe, ageze kwa muganga baramupima asanga yaranduye. Akavuga ko umubiri we wari umeze nk'uwahiye kubera umuriro mwinshi. Ubu atangaza ko ameze neza ndetse ngo ubuzima bwe kugeza ubu bumeze neza. Je nitwa Mbarubukeye Saverina, kaba ntuye mu kagari ka Rwambogo, umurenge wa Musanze, umudugudu wa Nyarubande. Narwaye imisonga mu mutwe, ndi no gukorora, ngeze hano barampima bambwira ko ari COVID. Ubwo rero bampaye imiti, bambwira no kuba mu rugo
iminsi 15 ntava mu rugo, mbese ndi kuyinywera mu rugo iyo miti. Naraje rero iyo minsi irangiye barampima, bambwira kuko nakize, bampa igipapuro cyo kugira ngo mu mudugudu bamenye ko nakize, na n'ubu ndakibitse kiri mu rugo. Inzego zibishinzwe zijya zitwemforoma n'ubundi, ariko Minisiteri y'ubuzima n'iy'uburezi zirafatanya ndetse n'akarere, tukamenya amakuru kandi tukubahiriza amabwiriza abagezweho. Ikihutirwa cyane ni ukwikingiza kuko leta ifite inkingo kandi ziboneka ku buryo bworoshye bwegereye abaturage. Hanyuma ikindi, ababyeyi bashishikarire gufasha abana babo kwikingiza. Amazina yanjye ni Ikundabayo Louise. Ni umuganga ku bitaro bya Ruhengeri, ahamagarira abantu gufata urukingo. Avuga ko uwarufashe nubwo COVID-19 yamugeraho ngo ntirumuzahaza nk'utarafashe urukingo. Ubundi urukingo icyo rudufasha, iyo urwaye ntabwo ushobora kureba nk'utararufashe, ariko ntabwo bituma utarwara nk'ibisanzwe. Ushobora gusanga wenda nk'abantu babiri batandukanye ku bimenyetso, wa wundi wafashe urukingo hari uburyo umubiri we ufite ubudahangarwa bwo guhangana na ya ndwara, hari raporo y'undi utararufashe. Naho ku bijyanye no gupima byo, ntabwo wavuga ngo uyu wafashe urukingo ngarwaye gutya ngo utararufashe ngarwaye gutya. Njyewe uvuga nitwa Gilbert Nduwayezu, akaba ari jyewe umuyobozi w'iki kigo. Iki kigo nderabuzima cya Musanze rero giherereye n'ubundi mu karere ka Musanze, mu murenge wa Musanze, mu kagari ka Rwambogo. Avuga ko bakomeje gukangurira abaturage kubahiriza zimwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda bumera neza. Ubu ngubu buri gitondo tujya gukingira kuri buri site twateganyije bitewe n'ikigo cy'amashuri, hanyuma tugashyira no muri system. Hanyuma abantu bose batugannye baje kwivuza turabashishikariza, nubwo yaba yarikingije inshuro 3 abenshi niho bageze, ariko tumubwira yuko kwikingiza birarinda nibyo, ariko birashoboka ko wanarwara kandi warikingije. Hari kese muzi zagiye zibaho. Icyo gihe rero turamupima, iyo dusanze arwaye tumuhereza umuti. Hanyuma kugeza ubu bwirinzi nk'ikigo nderabuzima cya Musanze dugerageza gukora ni ugushishikariza abaturage bose batugana gukaraba intoki, bakambara udupfukamunwa aho bishoboka, ndetse natwe tubavura tukagerageza tukambara udupfukamunwa, tukabashishikariza n'isuku binyuze cyane cyane mu biganiro dukora hano buri munsi. Murabona isare abarwayi bicaramo iyo baje kwivuza. Buri munsi tugerageza gutanga ibiganiro, nubwo bitaba buri munsi ariko nko mu cyumweru dushobora gutangamo nk'ibiganiro nka 3 bigamije gushishikariza abaturage, tubabwira yuko kwikingiza ni ngombwa COVID, ariko kandi usibye no kwikingiza urashoboka kuba wanarwaye, ukaza tukagupima. Mu gihe waba twasanze urwaye tukakubwira uko witwara, tukaguhereza n'imiti, tukakubwira n'iminsi uzagaruka kwipimishirizaho, twasanga uri muzima tukongera tukakuribera, ariko twaguhe n'inyigisho. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Kamanzi Axel, asaba abaturage kutirara bagakomeza kubahiriza zimwe mu ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi buzira umuze. N'ubwo rero Musanze turajya kese za COVID, kugira ngo niba ntibeshye umugoroba w'ejo babaye kese bishyashya za COVID. Ubwo rero ni ukuvuga yuko biracyahari nyine bitari icyorezo cyugarije isi, bivugamo n'ingamba zo kuyirinda tukwiye kuzikomeraho, abatarikingiza bakikingiza, n'ubundi buryo bwose busanzwe dukoresha mu kwirinda icyorezo tukabukomeza. Akarere ka Musanze ni kamwe mu turere tugize intara y'Amajyaruguru. Imibare y'ikigo cy'ibarurishamibare yo mu mwaka wa 2022 igaragaza ko aka karere gatuwe n'abaturage 446 n'abaturage 515
batuye mu ngo 1007 n'urugo 191 babarizwa ku butaka bungana na kilometero kare 530 n'ibice 4, kakaba kagizwe n'imirenge 15 aho imirenge yibasiwe cyane n'icyorezo cya COVID-19 ari Muko na Nkotsi. Mu karere ka Musanze kandi abamaze gufata urukingo rwa mbere rwa COVID-19 n'abantu 386 n'abantu 94 barufashe hagati y'umwaka 2021 n'umwaka 2023, naho abafashe urwa kabiri n'abaturage 336 n'abaturage 864 barufashe hagati y'umwaka 2021 n'umwaka 2023, naho abafashe urwa gatatu bakaba ari abaturage 1778 n'abantu 372, mu gihe abafashe urwo gushimangira mu myaka y'2022 n'umwaka w'2023 ari abantu 13,000 n'abantu 308 bakaba barahawe urukingo rwa Covax. Twababwira kandi ko mu karere ka Musanze abarwayi ba COVID-19 bashya bagaragaye ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2023 ari abantu babiri, aho umwe ari gukurikiranirwa mu bitaro bya Ruhengeri naho umwe akaba ari gukurikiranirwa mu rugo iwe. Ni inkuru mwateguriwe na Ibendera TV ku bufatanye n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru barwanya sida mu Rwanda Abasirwa. Njyewe nitwa Anacretine Ntirushwa.